Isikhathi siphelile. uJESU uyabuya. Iminyaka eminingi edlule uJESU wavakashela umama uThembi Mbatha. Wamtshela ukuthi kusele 5 minutes ukuthi ebuye. Ngimi endaweni engangabona ngimphezwane kodwa ngangibona kunengongo nende eyayingidlula ikhanda lami la kwathiwa khona kwakuba nezwe lithi mina ngoba kwakunewashi ngangilibona lokhu ngikhuphuka nje ngibona iwashi ngibona ngiyahamba ngaleli washi iwashi lithi 5-2 mangithi 5-2 bani angiboni 5-2 bani lo lithi iwashi 5-2 lo lithi ngile ngikhathazeke ngalo 5-2 to 5-2 bani ngoba livelo lwangephansi ulutho uthi 5-12 noma 5-11 u5-2 bani 5-2 bani kanti sengikude angazi ukuthi kwakukude kodwa ngangikwenye elinye ilizwe la ngathi mengibuza ukuthi isikhathini ewashi nolibukile ngathi ngibona ukuthi u5-2 angazi u5-2 bani ngoba beloku ngavezi wathi uqinisile u5 ihora ongalazi ihora lokubuya kwenkosi uJesu ngathi wathi usushile ebantwini ukuthi uJesu uyabuya ngathi bengakasho wathi uthuleleni ngathi ayike sengiyahamba sengiyokusho ngiyobatshela ukuthi uJesu uyabuya wasetlalela ngitshele uzoba isikhashana uzofika kube kubuya kwaJesu ahlangabeza ibandla lakhe bese kuba isikhashana in between bese kuba ugodwa omhlaba. Akugcinanga lapho. uNonkoliso owayeyi-devil worshipper enobufakazi obusabalala iSouth Africa yonke. Ngesikhathi asemkhathini uthi yena washiya kusasele 4 minutes. Zibambe njalo lezi zikhathi from 5 minutes kaMama uThembi to 4 minutes kaNonkoliso. Ngesikhathi ke bengisemkhathini besine big screen yethu la besibona khona into eyenzeka emhlabeni besibala ngesikhathi ngifika emkhathini ngokwaseBhayibhelini kwakuyi 4 minutes to uJesu ubuye ezolanda ibandla isikhathi esincane kakhulu ukuthi uJesu usengabuye noma inini ngoba zonke izinto esasizithunyiwe ukuthi sizenze emkhathini bese sizenzile. Uthi uNonkoliso kwakusele 4 minutes. Uyabonani ukuthi le number yehla? Uyabonani ukuthi lama minute ayehla? Bekuyi5 ngesikhathi uNonkoliso yena eshiya kwakuyi4. Ake sizweke ukuthi yena ubrother Enigma utshenwe ukuthi mangaki lama minute. So that's where uJesu athi umusa umncane. Last time ngikhulumile ngathi uJesu athi kusele 3 minutes ukuthi azolanda abantu. uJesu usefika kubrother Enigma utshena ukuthi kusele 3 minutes. Ake wabuke lama minutes from 5 to 3 ayehla kancane kancane okusho khona ukuthi siyasondela ekugcineni. Ngizokukhumbuza futhi ukuthi uEnigma wathola lama revelations amaningi ngo2018. So uma kuwukuthi uJesu wamtshena ngo2018 ukuthi kusele 3 minutes which is 6 years ago, kangakanani ngo2024 kusele how many minutes ukuthi abuye? Yiso lesi isikhathi sokuphenduka. Isikhathi asisekho, isikhathi siphelile. Usahlele esonweni akaphume. Asiphendukeni sibuyele kuNkulunkulu. uJesu uyabuya. Alikho elinye ithuba siyophinde silithole.
bazalwana sizimiseleni kakhulu manje kunakuqala ngoba uJesu ngempela uyabuya. Kusele less than 3 minutes ukuthi uJesu abuye. Every day ama-minute ayancipha, ama-second ayancipha. uJesu uyasondela. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sure. Because uJesu uyeza and ukhalela abantwana bakhe ngoba uye afela abantu. And so njengoba afela abantu ufuna ukuthi abantu bonke baye ezulwini mabasuka emhlabeni. So